Yes, twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda, nkuko rero mumaze kubimenyera. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu rero wa mbere tariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 2024. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyahere kuri inkuru yo mu Ruganda ivuga ko umugore yababaje umugabo we w'umusirikare atuma arasa abantu batandatu. Mu gihugu rero cya Uganda haravugwa inkuru y'umusirikare wo mu mutwe udasanzwe witwa Private Mboni Ameni, warashe rero abantu batandatu akicamo batatu. Ibi rero byabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 21 kwa 2024 bibera mu karere rero ka Agugu mu gace ka Paimor mu birometero 15 uvuye ku kigo cya gisirikare Ameli yakoreragamo. Amakuru akaba avuga ko kurasana kwaturutse ku makimbirane Ameli yarafitanye n'umugore we, kuko rero ngo yarakiryamana n'umugabo babyaranye umwana muri Paimor. Uyu musirikare rero ngo yagiye muri Paimor ashimuta uyu mugabo uryamana rero n'umugore we, atangira rero kurasa kubageragezaga kumukumira, nkuko rero byasobanuwe n'ubuyobozi. Ameli rero akimara kurasa abo bantu ngo yahise atoroka, ngo gusa rero igisirikare ndetse na polisi bakomeje ibikorwa byo kumushakisha kugira ngo rero ashyikirizwe ubutabera. James rero na Bison Kidega umuyobozi wa Angogo yagize ati rero muri iki kibazo twabuze abantu batatu, ngo sinekereza rero ko ari bwo buryo bwo bwiza bwo gukemuramo ibibazo. Igisirikare na polisi biri kumushakisha, nafatwa rero aragezwa imbere y'amategeko. Imirambo rero yabarashwe bajyanwe mu rukiro bw'ibitaro bya Dr. Ambroson Memorial biherereye rero mu majyaruguru ya Uganda kugira ngo ikorerwe rero isuzuma. Inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko FARDC iravuga ko yisubije rero umujyi wa Karembe iwambuye M23. Kuri uyu rero wa kabiri ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zavuze ko rero zisubije umujyi wa Karembe wo mu burasirazuba rero umunsi umwe rero nyuma yuko ufashwe n'inyeshyamba za M23. Ku cyumweru rero Karembe umujyi muto mu wagace ka Warikare muri Kivu rero y'amajyaruguru waje gufatwa na M23 mu gitondo cyo ku cyumweru ziwatse ingabo za Kongo zifatanyije rero n'inyeshyamba za Wazalendo zitwaje intwaro. Umuvugizi rero w'ingabo za Kongo Sylvain Akenge yatangaje ko Karembe yafashwe ku wa mbere, nkuko rero iyi nkuru dukesha Reuters ibivuga. Uyu rero wa kabiri tariki ya 21 ukwakira kuri telefone yavuze ko imirwano hagati ya Wazalendo na M23 yabereye rero mu turere tutagenzurwaga n'ingabo. Yavuze ko kandi ingabo za leta zajyanwe muri Kajugujugu mu gitondo cyo kuwa mbere kugira ngo rero zikemure iki kibazo. M23 ntago yahise isubiza icyifuzo cyo gutanga ibisobanuro. Umwe rero mu bayobozi bo mu gace ka Warikare Kabaki Arimasi yemeje ko rero ingabo zisubije umujyi, ariko avuga ko rero imirwano ikomeje hafi yaho. Ati rero M23 ntabwo iri kure, dushobora rero kumva urusaku rw'amasasu, ngo abaturage rero bahunze ariko ntibaragaruka. Ati rero kubera agace ka Karembe na telefone igendanwa iyo ariyo yose ubu rero iri gukora, ngo biragoye rero kubona amakuru ahagije ku byavuye mu mirwano yakomeje rero kuri uyu wa mbere ushize. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Nyagatare havugwa umwana w'imyaka 17 ukurikiranwe rero icyaha cyo gusambanya ku gahato bagenzi be. Kwa 21 ukwakira 2024 ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyagatare rwaregeye rero urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare dosiye y'umwana w'imyaka 17 y'amavuko ukurikiranwe rero icyaha cyo gusambanya bagenzi be b'abahungu batandukanye rero bafite imyaka hagati y'itanu ndetse n'icumi y'amavuko. Ukurikiranwe rero iki cyaha mu bihe bitandukanye mu kwezi kwa 2024 yagiye ashukisha abana bato b'abahungu amabombo, ibisheke, amandazi, biswi hamwe n'amafaranga rero akabasambanya. Iyi nkuru rero y'ubushinjacyaha bukuru ivuga ko mu ibazwa rye yemera ko rero yasambanyije umwana umwe inshuro zirenga 3 akabisabira imbabazi. Mu gihe rero iperereza ryakozwe ryerekana ko abana basambanyijwe ari 5.
urukiko rero ruramutse rumuhamije icyaha ashobora guhanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka itari munsi y'10 ariko rero itarenze 15 nk'uko rero biteganywa n'ingingo ya 54 y'itegeko nomero 068 akarongo 2018 ryo kuwa 30 rero ukwezi kwa 8 2018 riteganya rero ibyaha n'ibihano rusange. Ayisi inshuti rero zacu zakadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abantu 10 batawe rero muri yombi bazira kwigana rikeri. Urwego rero rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu 10 bakekwa rero icyaha cyo kwigana inzoga zo mu bwoko bwa rikeri abitira rero inganda zizwi zisanzwe zizikora bagakoresha rero ibirango byazo bihimbano. Bafatiwe rero mu karere ka Gasabo murenge wa Gisozi aho batatu muri bo bakoraga inzoga mu buryo buhoraho mu gihe rero abandi 7 ari ibyitso kuko baba bikiraga ibikoresho bifashishaga. Mu bafashwe rero umwe muri bo yari mutwara sibo aho bakoreraga mu rugo iwe ndetse rero bakamwishyura amafaranga menshi. Harimo rero abakurikiranweho kandi n'ibindi byaha birimo kunyereza imisoro no kugerageza rero guha ubugenzacyaha indonke ruswa ingana rero na miliyoni 4,800 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo rero ngo atabakurikirana. Umuvugizi rero wa RIB Dr Murangira Bitier yabwiye itangazamakuru ko ibyafatiriwe byose bifite agaciro kangana na miliyoni 31 n'ibihumbi rero 435 n'amafaranga rero 750 y'u Rwanda. Yasabye rero abantu bacuruza ibintu bitujuje ubuziranenge kubereka kuko rero ari icyaha gihanirwa n'amategeko kandi kigira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu no ku bukungu bw'igihugu. Abafashwe rero bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko n'iya Rusororo. Dosiye rero yabo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Yesi inshuti rero zacu zakadasohoka hadusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash na uta ciao ciao.